mina ngagileka in life uthi ayikho mina into engayenzanga ngihluphile nje uthi ngihluphile ngijolile ngenzile izinto eziningi in life uthi ngalesikhathi sengithi I'm trying to sort impilo yami out uthi nje kwangifikela nje ukuthi no akukho engasakwenzile okungasile sekuyisikhathi sokuthi manje ke ngifocus kuNkulunkulu ke ngizama ukuthola umusa kaNkulunkulu yabo. Uthi I went to this church, nobody referred me to esontweni, ngavele nje ngayisukela ngageza and then I went to that church. Uthi kanti ngazi ukuthi that day ngiyoyifaka esikhogweni uqobolasi, like that's where I'm gonna meet the devil himself. Right? Uthi ugeli ke hayi okay ke ngisiyoneke kuleli sonto uthi yo mangifika uyazi esontweni mufika uyasukuma introduce yabo uthi hey bengihaga abantu bengiphathe kahle uthi uyayazi love at first sight uthi I saw this guy this one nceko uthi nje naye futhi ngibona ukuthi ayina iyangibona yezwa nami ngiyayibona naye iyangibona wangijonga ngamujonga sajongana amshona yazi lo ngoma uthi hayi befike ke bezongamukela ke bengihage ke uthi nje yo ngizizwe ngisekhaya esontweni hayi uthi kodwa nje I'm eyeing this guy naye lo guy ungayi uthi ngize ngisho kodwa Nkosi ngoba ngithi ngizolungisa indlela zami nje la esontweni ngilingwelana uthi hayi uhamba isikhathi ke uthi nje ngilokhu ngiza la esontweni yabo hayi ngize ngibone ukuthi cha sekuqala ukuba inkonzo yami yabo uthi into emnandi kakhulu ngalamasonto lawa you don't even need ukuthi uzinikele esontweni ukuze ube i7 yasesontweni yabo uthi hayi ke sixoxeke ngisenginana abangani la esontweni yabo uthi hayi ukuze kufike la kuthiwa khona bengibuzeke abangani bami ukuthi wena ayikho nje into oyenzayo mhlawumbe awuculi awufuni kuba iasha awufuni nje sikwenzise lutho uthi kithi mina hawe ma guys ngiyakwazi ukucula kodwa I don't think ukuthi ngiready uthi hayi bengingenge ngize ngivume ukuthi ngizongena kwikhwaya yebandla uthi hayi la ngempela nakhona futhi konke nje kuhambe kahle kube mnandi uthi kanti ke kathi ngena kwikhwaya umfana lo ushaya ikeyboard esontweni uthi obvious sizoshaya amasolo yabo ngizoshayela yena ikeyboard uthi that's when lento le ngiyizwa ukuthi hayi iyakhula lento yami nalomfana lo ke hawe ma ayi ngiqale ke manje ke mase ngikukhaya ke nje i develop lento ukuthi yazi le nceke le ngathi iyona umuntu wami yabo uthi hayi okay yabo nje bokathi bayithanda le nceke kunake nawe mfana ushaya ikeyboard nje uthanda wona wonke umuntu usikodwa nje ngiyayibona ukuthi hayi ingayili ayilanga ke kume ngizocula isolo usingangizocula isolo ke esontweni uthi hayi okay so that day we had to come for a practice so babili uthi hayi okay sicule uthi yabo shawulo zolo naye yashaya ikeyboard nami ngiyacula uthi hayi sicule kube mnandi uthi egcineni angibuke avedanet yazi besikhonto ngifuna ukukhuluma nawe uthi mina hayibo hayi esontweni usathi la ibo kade inoba nje ngifuna ukukhuluma nawe uthi hayi ngithi hayi esontweni because uthi nje kwaku obvious ukuthi it's okay mase sihamba ngizokuphelezela ngikubeka kini yabona nani it's okay cool uthi hayi sihambe nangempela nomfana engiphelezele yezwa uthi mesihamba ke sihambe endleleni yabo nje sihambe saxoxa yabo hayi uthi eventually sikhisane nomfana khona la endleleni uthi hayi kucace ukuthi sinomfana sesiyathandana uthi mina from what I know angithi ingcebo azenzi lutho before umshado nani uthi hayi bomfana wayeyazi leyo nto usifana nje akayazi leyo nto uthi hayi okay ke kucace ukuthi siyajola nje nomfana sesiyathandana okay uthi hayi ke engicela usicela ngimvashele endlini yakhe uthi nginokuthi vele incike yabo siyohlalela nje sishare ilizwi senze uthi hayi ngifike ngempela kancike ke fike ngihlale nayo ngiciko uhayi sesisahleli kamnandi uthi ke mase ke kanti mfana ngificayo uzama ukupheka ithi ayikhuleka ngizokuphekela uthi ke la engaqala khona ukuthuka but ngayitshela ukuthi uthando yabo uthi ngavedane ngasiko umbese uthi mongisika umbese uthi yabo ngithi ngiqhumela ukuthi ngimtshela uma yasengilimele ngicela ukuthi ungithole into engizosula ngayo yabo sengiyisikile la so mfana vele egqumela umuntu wami umunce lo ugcwele igazi uthi ugela ibo I was very shocked uthi kodwa ngibuye ngithi uyangithanda kushuthi yabo uthi nje ingishoke leyo nto soyibo why would you just uthi nje abe passionate ngempela ngokumunca umuntu yabo lento ukuthi mhlawumbe mugwaze naye ethi ngakhona ukumunca umuntu wakho nakhona uthi hayi engimuncela mfana umuntu uthi hayibo kodwa nje umbone ukuthi nje hayibo yabo uthi nami ngize ngithuka ukuthi hayibo
Hayi uthi ke mase ebona ukuthi ngiyathuka ethena awuncise mfethu. Uthi bese ngithi mina how uthi ngihleke yabo ngibe nokuthi mhlawumbe ngoba ngithanda kakhulu noma kwenzakalani but nje leyo nto nje yangiraise ama eyebrows ukuthi hayibo at this day and age ubani umuntu usakwazi ukuthi evedane emuncigazi lomuntu nje ezandleni. Hayi uthi okay fine uthi nje ufana ayikho into esikhulumayo noNkulunkulu phakathi ayikho into esiyenzayo nje enoJesu phakathi asenzi lutho. Uthi okay first day sindawonye we had sex of which nakhona futhi it was against ilentuzane kaNkulunkulu. Okay fine uthi hayi ngaleli langa ke sindawonye uthi ebusuku guys ngiyashabasheka like I can feel ukuthi khona into off. Uthi ngiyashabasheka yezwa uthi lapho umfana ulele ngathi ufile yezwa uthi nje ngathi nje ushonile. Uthi ngiyashabasheka nje imangilala ngiba namaphupha amabi yabo nje uthi kwenzeka izinto eziningi that night. Uthi mengilala kube ngazi sikhona into ezincindezela. Uthi nje ngiyashabasheka angihlalisekile. Uthi umfana lapha akaphenduka ngisho ukuphenduka ulele zwi yezwa uthi akaphenduka akanyakaza akenzi lutho ngishabasheka ngedwa la. Uthi hayi ngilale nje yabo. Uthi nje ngiphuphe kabuhlungu yabo ngisho ngithi ngiyazama ukumvusa yabo ngifuna umxoxisa hayibo mfethu ngeke ngiyasaba mina ngiphupha kabi bona nani. Uthi ufana kuba kavuke. Uthi hayi nalokho kungithuse futhi usayibo lo muntu khona umuntu olala kanjena olala nje caca ukuthi ushonile lo phela hayi ngobelele. Uthi hayi kulungileke ngiphinde futhi ngimvashele umfana ke ngithu. Uthi hayi zenzeka ke imanga lapho. Usugeli ke alentuzeke. Uthi the next time ngihlangana nalo guy lo kanti ngima periods ngimtshela mina hey I'm on my period. Ugaya insist ukuthi ngize kulentuzane even though I'm on my periods ngizombona. Uthi okay fine ngihambe ngiyombona. Uthi mangiyombona mfana ujaye mfana ufuna isex la but ngiyasho ukuthi hayibo guy the report is ready. Uthi nje guy angithene on guy sayibonile ngishofa usayibo lo mfana yahlanya yini. Uthi ngimtshela hayibo bra and uthi anani yazi uma periods ama hormones ngathi asebenza overtime vele uyifune ngempela lento. Uthi hayibo ngizwe igazi lami ligijima fast. Uthi awufane vele shone phansi guys. Uthi ke hayibo you can't futhi uthi hayi nje mfana ayi ngomlomo guys. Uthi I was shocked yezwa uthi ngangitraumatize lo mfana in so many ways. Uthi kodwa yabo lokho kwaba last number. Uthi hayibo mfana ashone phansi. Uthi futhi uyabona ukuthi uhashi it's slowly becoming painful. Uyabona umuntu angikwazi I can't even imagine that eshuwele yakhe but now you can imagine ngengqondo zakho ukuthi kushuthi wayeya kanjani mfana. Uthi hayibo mfana ashone phansi. Uthi hayi phela sengilindele ukuthi we gonna have ngoba vele useze waya ngomlomo usezohlula yini avele umfana akhathali angafuni ukuya yabo ngempahla enkulu. Uthi hayibo I got very shocked ukuthi kwathakalani yabo. Uthi hayi mva lokho ke nje and then mfana ufuna ukungikhisa nami. Uthi kwayimina nje nginyanyile ukuthi hayibo lo mfana yabo as much as phela ama periods usekuwa wakho but ngeke ukwazi ukuphuza lelo gazi ungculi lo gazi udlele lo gazi. Uthi hayibo mfana siyasondela nje ngomlomo vele ngidushelele ngithi nje wena uyephi ngithi nje ngicela ukuhamba. Uthi hayi ngivele ngiphume ngihambe. Uthi mfana ngifonele ngincenye how mfethu this was just to show ukuthi ngiyakuthanda wera. Uthi ugele ngithi hayi mina wena nje you are weird. Oqala wangimunca umuntu ongilimele and I found that very awkward. Manje futhi usuzongenzela into ngenzela ngeke bra ngeke. Hayi uthi nje banathi hayi ngeke mfethu mina ngazi ukuthi kanti ungifunani because ngizama ukuprovela ukuthi ngiyakuthanda. Uthethe hayibo ungiprovela ngokuthi wenze njena. Uthethe uthi imagine Saturday kusasa esontweni nje umfana his normal ubhizi ushaya ama keyboard lapha ngayizolo kade yenza imange nje yabo. Uthi nje ngibe off nje ngiyabo qale manje question ukuthi hayibo ile nceke kanti idlali le nceke le. Uthi hayi okay after church before church and send a message to ngibona after church we need to talk. Uthi ugela ngithi okay fine nami ngiyadinga ukumbona because I really need to understand ukuthi kwenzakalani ngalomfana lo. Uthi hayibo ngithi mfana uthini muthi ngiyobeka umaka manje. Uthethe wena we are part of us, we just need ukuthi siwelcome kahle ngendlela right kwi group so lento we don't want to do it the hard way.
wena nje okwakho ukuthi uvume bayeza manje. Uthi ngithi bayeza ubani? Uthi lapho 7 ebusuku kumnyama. Uthi ngithi bayeza ubani? Uthi ayikhululeka they are on their way. Uthi ngithi ngiyabona nakho ukukhanyisa ama-light emoto. Uthi ngivele ngibothe ibulu mfaka serious. Uthi ngithi ngiyabale mfana vele ngikeqe ngilahle phansi. Uthi mengilahla phansi angihluthe ifoni. Uthi hawu ngithi ngiyabona nakho kuza amadoda amabili. Uthi amadoda agqoke lezi ngubo engathi ezamaSulumane abopha amaduka abomvu ekhanda. Uthi yabona ngithi ngisathuswe yilokho angazi angishaya ngani namadoda ngavele nje ngaphela. As in like yabona uquleka. Uthi bangiphaphama sengivalele kwenye indlu e-round. Uthi le ndlu le round kusho umuntu khona ababhizi bacula. Uthi baningi like it's a lot of people. Uthi nje baningi nje yabo ngiyaxoxa isibonelo ukubona uma sesontweni lezayona ayisibasontela one room but baningi. Uthi kukanjalo bay occupy kakhulu le ndlu kugcwele. Uthi ngilele lapha nendawo. Uthi bayacula into engayizwa kahle bacula into engayi. Uthi yibo ngincinze ngiyaphupha kwenzakalani. Uthi nanga umfana uhleli la eduze kwami. Uthi nje uhleli uthi hayi benzeke lento lomrawundo wabo ke uthi mase bengiphuzise something mengiphaphama bejabule bengiphuzise something. Uthi mangiphuza lento it smells like blood ngempela. Uthi ngizama ukubhekisha ukuthi bengibamba nenkani beyifaka emlomeni yezwa. Uthi ngisiboda uNkulunkulu wami. Uthi besho bethatha umlilo bengishise ngale into yabo leshiswayo yezwa. Uthi bese beyangikhulekela lemthandazo yakhona. Usuke live ngisho ukuthi uNkulunkulu wami utheva lokho bengishunqisele ngenye into vele ngilale futhi. Uthi ngenkathi nje kade kwenzakala kube ngathi sengikwenye setting phuphuma ethi nje uma phuma lapho yezwa. Uthi hayibo yabo ngazi ukuthi nje uyangitshela phuma lapho. Uthi ugela hayi ngivelane ke ngiphaphame kulelo. Uthi mengiphaphama sekuyimina ilomfana sekukhona nalomfundisi wasesontweni. Uthi babo bathathu. Uthi sihleli la so uthi umfundisi uhleli nje kwi king chair. Uthi kusayiyona kodwa le room le abamfake kuyona. Uthi umfundisi uhleli uthi iyashunqa le room iyashunqa. Uthi umfundisi ehene uyi chosen one. That's why ulana sikhethe wena siyakubona ukuthi uyingane powerful. So awukwazi ukungicrossa. Njalo ethi awukwazi ukungicrossa and you cannot tell anyone about lento le. Yonke into ekhuluma usiyayizwa yonke into yenzayo usiyayibona and uzokwenza yonke into esisho ngendlela esisho ngayo. Usuke la ibonga uthuke ukuthi umfundisi ubekwa yini manje. Uthi hayi athi uyangizwa ntombazana ngithi yebo ngiyakuzwa. Uthi ya sizokuthatha sizokubeka eklini. But angimele uyibone indlela. So sizokublindfolda uzohamba uzoyekini and then I'm gonna tell you into ezolandela ozoyenza and then ufuna uyenze njengoba. So this guy umuntu wakho lo spiritual man wakho lo walapha emkhathini methi ngabe semkhathini engabe kuphi but lo muntu lo umuntu wakho lo mfana lo. So yonke into athi yenze uzoyenza and in most of izinto baniyosebenza nizohamba nobabili. But ama-instruction amaningi ngizokunikeza mangabe uzobona ngami athi ama-instruction amaningi uzobona ngami ukuthi yini kahle kumele yenze. But wena ngiyakubona ukuthi lo muntu lo okulula ukuthi ethandeke emadodeni. So wena ngifuna ukuthi uzosicollectela bonke abantu besifazane besilisa sorry njengoba lo muntu wakho yena ebhizi collecta besifazane wena sidinga more people besilisa. And when umuntu ozowayenga lawo madoda lawo ukuthi angene kule cult le because we need more people. So yo lapho nje ngazi ukuthi angazi ngathi ngidlala ifilimu engqondweni. Uthi hayi bengiblindfold ngempela nomfana usikhanje. Uthi mekhanjwa befike bengidrop ekhaya ehamba. Uthi ekhaya nje yabo uyabona ngade bona isipuku usibengithithise ekhaya uphumaphi wera vete kodwa sengimdala nami ubusuka ngaka wera yabo. Uthi kodwa ngukele ukhulile bayazi ngiyayijolela and bengihluphela nje last time vele nje for the past years bengihluphela vele ngendaba zomjolo. Uthi hayi bengaqini sikodwa bethu sokuthi nje ngihlahla amehlo. Uthi bese bebuza kanti kwenzakalani wahlahla amehlo. Uthi nje ngiyasaba phela ukukhuluma kuthiwa ngingakhulumi lutho. If yonke into engikhuluma bayibona yonke into engiyenzayo bayibona. So I can't just talk about it. Uthi ngisije ngicela ukuyolala. Uthi hayi
ngihamba uthi ngithi ngiyalala ngalaleki uthi ngithi ngiyalala ngalaleki uthi vele kufike lo buthongo yabo lokuthi ngishwi uthi bufike lobo buthongo uthi ngiwubuze umzimba wami uphuma umphefumulo wami uphuma emzimbeni wami yezwa uthi muphunga umzimba wami ulentuzana umphefumulo wami emzimbeni wami uthi ngiyazama ukubamba usungabambeki uphume ngizwe ukuthi nawo umphefumulo ungishiya uthi muphuma sivele sibe on a different setting manje ngiyabona imina umfundisi ilomfana sobathathu athi umfundisi ngishilo ngase ngizobuya kuwena and give you your task uthi ngithi hayibo uNkulunkulu wami kade ngehlelwa yini usikoda at that point angithukile angisasabi like I don't feel like khona into emba bazongenzisa yona o uthi it feels right ukuba nabo uyabo kuleya setting leya uthi nje mangibabona futhi ngingathuki nama sificana lapho ke la esaficana khona ekwathi mephunga umphefumulo wakho wafica khona uthi ke mase umfundisi ngishilo ngathi I will see you for your next task so task yakho ke iyaqala manje nizohamba nalomfana uyena uzoguide ukukhombisa ukuthi khanjwa kanjani yo ngithi mina ke uthi ugeli ke nangempela ke that day that night ke uthi base kuthiwa siyaqala ke task uthi sambe nomfana uthi mesihamba sengihamba nalomfana kuphela uyena umuntu ongitshena umfundisi ngahlukana naye lapha phezulu uthi masifika angazi sihamba kanjani uthi I can't tell you ukuthi sihamba kanjani like there is no transportation uvela uyibona ususendaweni akazi naye ukuthi ufike kanjani uthi mengifika sifike lakhona singena on top of I roof uthi asingeni ngomnyango yabo uthi mengifika silentuzeke singeneke uthi mesingena singena la eclubini uthi mhlawumbe ngaleyo la ngisahamba ama club awu 10 clubs uthi amanye asegoli amanye aseThekwini uthi yabo nje uya all over the show uthi nje zonke lezi ndawo lezi kakhulukazi kodwa uthi nje sasisegoli naseThekwini itarget yethu kwakuyilapho Goli neTheku lezi ndawo ezibhizi uthi and kwakupacked lezi ndawo sasihamba uthi angitshela mfana ethi uzosebenza la usebenze la usebenze la usebenze la uthi ngibuze ukuthi ngisebenza ngenzani uthi wena you gonna be targeting abantu besilisa abanemali yezwa wathi nje sifuna abantu besilisa abanemali so for you to get labo bantu besilisa you have to work in these clubs kumele usebenze kuwona wonke like uzoba physically emaclubini abaningi at once uthi yo ngaleso sikhathi ngoba ngikulo moya wabo ngikubona ku possible nami yabo ezizosebenza lama clubs wonke ngesikhathi esisodwa we need as many men as possible uthi ugeli lo ngixake ukuthi ay okay uthi ke ngitshela ukuthi kusasa yes kusasa itask okwamanje ngisakukhombisa ukuthi uzobe wenza kanjani uthi ke kwamanje ngikhombisa indawo ozobe uyihamba kusasa itask yakho ukuthi la uzochama abanikazi balezi ndawo ukuthi beqashe uzosebenza khona and the moment wasebenza khona kuzobe sekuizi ukuthi sithole lento esifunayo usukela ngithi mina athi khulileka I will guide you ngizobe nginawe nje every step of the way ngeke ube wedwa ngizohlezi ngikhona to guide you uthi geli ngithi ay okay as long as you're going to be there uthi nje I'm cool ngayo yonke lento eyenzeka la akukho engikubona ku wrong uthi ke angitshene ukuthi okay from a man sifuna nje isperm as long as you're going to get a sperm kwindoda kowesifazane sifuna igazi like periods blood yabo bafuna lelo gazi lelo uthi ugeli hayi ngi-okay ngi-happy ngomsebenzi uthi nje yabo ngijabule yes uthi hayi excited ukuthi sengiyasebenza-ke sengiqalile vele sengiyayibona into engizoyenza la uthi like the moment nje ngihlala naphezulu I didn't feel like lento wrong uthi hayi nangempela-ke uthi ngibuyele futhi bese ubuyela umphefumulo emzimbeni ngiyawuzwa uthi nje before kuse sayihamba zonke lezi ndawo before kuse ngabuyela emzimbeni wami uthi bangibuyela ngibuya ngikhathele ngiphaphama ngikhathele ibhadi uthi kuba lento ukuthi ngavukeki ngisho ukuthi uyavuka uvula amehlo kungenzeki lutho uthi hayi ushaye ku next day ke uthi ugeli ke kuthiwe ke iyaqala ke ilentuzana uthi yo hayi ushaye ke mangivuke kuseni ngikhatheleke ngoba kade ngishilo ukuthi wayekhatheleke uthi hayi ushaye untambama uthi mushaya untambama
yabo nje ngijabule ngiletuzi ngiyakhumbula when I'm on my senses ukuthi hawe ma ngenza ideal noSathane kanje and also ngiyakhumbula futhi ukuthi hayibo mina kuthiwe ngizosebenza uthi ngiyayikhumbula ukuthi eyenzekile and ngiyayisola bangabe sengikuma senses bangabe kuyisemini ngiyayisola uthi yo hayi uthi ngifuke ngikhathele wezebuza masikade yini inkinga ukukhathazwa yini wengane ekuseni nje busa wena ukhathele uthi nje wavuka late kanti ayena umuntu ojwayele ukuvuka late uthi hayi ngithi angikho right ngikhathele nje yabo hayi uthi lishaya intambama uthi nje ngibona mfana ngamboni ukuthi hungitsheni ukuthi hayi shuthi ke mhlawumbe bekuyiphupho nje it was just a dream uthi hayi ntambama same thing happened futhi uthi uphuma umzimba wami kimi uthi muphuma kuthiwa hayi ziyakhala ke today is the day uyosebenza uthi nje umfundisi ngimbona nje makusaqala isini uthi lanto kanje singathi iphupho uthi hayi kuthiwe ke today is the day uyosebenza uthi ke hayi mengihamba ngihambe ke mangihamba umfana uthi uzobe nami every step of the way uthi kodwa ana ngimboni mina la ngihamba khona kodwa kusho utheni usuke ngibona ke I do not know uthi hayi ke ngihambe mengihamba ngifike ke uthi ngikulama club at the same time mangithi guys at the same time nama ngazi kwayinami ngididekile kodwa usho njalo uthi hayi mangifika nje kube yibona abantu ama lentuzana khona ngiapproachayo uthi leyanto kuba ngathi uyahlanya because you are on different scenes in different times ngasho uthi ngathi iphupho kodwa nalo futhi akaza ngalichaza kuthini yabo uthi hayi ngivele nje mangiqhamuka vedane ku light naphe wonke umuntu nje yabo abantu bengibuke yabo uthi I feel like kushuthi ngiba nalobuhle lobo obukwenza ihead turn yabo lento ukuthi nje ngibukeni uthi approach ama managers akhona angitshene ukuthi bengathanda ukuthi ngibe umsebenzi wala ekhaya mhlawumbe ngibe ubhoxigeli yabo into kanjalo uthi hawu futhi nje ngivume uthi yabo nje bonke abantu bebabaze ubuhle bami uthi hayi thiwe ke njena ngaqala kwayimanje ukusebenza uthi hayibo ngixake kwayimanje uthi kushusiwe sebefakwe lezi zinto zakhona ke uthi hayi nangempela ke bengichazele ukuthi ngizokwenza ngithi mina hayi ngeke kuyona inkinga leyo uthi kwangazi singakutrainelwa ukuye ngabafana uthi nje kunemali khona sasifuna abantu abanemali sasingabafuna abantu abaphuwa sasifuna laba abanemali uthi ngizokwenza sure ukuthi mase nje ngikutargetile ngihamba nawe wena ongizohamba nawe and ngizodeliver lento ekuthiwe kumele ngibuye nayo ngizobuya nayo iphila yezwani uthi nje ngizokwenza sure ukuthi wena ngihamba nezinto zakho nefluid yakho ngiyoyideliver lapha ya uthi ke njalo basebenza mase siyaletha on the same night before nje ngibuyele emzimbeni wami mele ngihambe ngiyodeliver lapha izinto ebengizoyilanda uthi cabanga ngoba in different places at the same time bonke labantu every day every ndawo I gain at least one person mangithole abafana bangasile laba bathandayo mhlawumbe ukuthi bazoganga amantokazi mhlawumbe bengithathe bonke beplan ukuthi bayolala nami bonke uthi all of them sengibafake kwi bucket list sengibafake ku basket wami ukuthi nje sengibatholile uthi a day per night ngangihlezi ngideliver guys usangazi babe ngiflourish kanjalo uthi in such a way that ngiya understand ukuthi nami why ngavele ngachazeka uthi lanti kwenza ube nogazi nami ngibona lo mfana for the first time ngavele ngachameka nje uthi nje uba nobuhle obu out of this world kodwa obungekho wena ongenabo in real life uthi hayi ke ngiyenze nje lento nje futhi nje inkosi yami ngiyazisola ngakusasa kodwa I cannot tell ngatshenwa kahle ukuthi I cannot talk to anyone about it mhla ngakhuluma lo ngibhubhela uthi lala ekhaya sebeyabona ukuthi ekhonto off ngalengane ayikho ingane ehlala ikhathele yona everyday ikhathele ayenzi lutho nje yona ikhathele uthi hayi mayiseqala ke nje sengibangela inkinga isihleze ethetha nani uthi umfundisi ke wangitshena wasuma wakho ngathi uzoba iproblem and komela uthola indlela ngoba if a problem somsusa endleleni yethu yo kwashuba ke lapho okay ke ukuthi ugeli ke alentuzeke ke uthi ngitshenwe ukuthi uma ngathi seqala uba iproblem uthi ayi uma vele bewesi ke lapho yabo nje seyanginaka kanjani uthi nje yabo angisakhona ukwenza kahle izinto uthi and worst part
mina ayikho into engibenefitha kulento le lutho uthi yabo makuthiwa lutho angitholi ngisho usweet kunalokho nje ngixakekele but angazi ngiyinikele kanjani kusathane angazi enangazi ukuthi athina ama benefits ngcono umuntu ohambile wayothwala because sukazi ukuthi uzothola imali in return mina I was working for nothing uthi nothing ayikho into engangithola in return phela nje ngangi blackmailwa akukhona ublackmail waye threatenishwa phela into ayi benefita from the whole thing ukuthi wayenzisa ukuthi uthreatenishiwe for the sake of impilo yakhe nempilo yabantu bakubo because wayesatshiswa ngabo kakhutshwa ngisiyazi uyabathanda abantu bakini thina singawuvala lo mndeni uphele kubhujwe nje kuphele finish so you have to work hard to protect lo mndeni loya usugela hayi amake asho nje uhlezi ukhathele were yabo uthi ayezethe yini kontero ngami kumele ngizolala naye manje because akaze ebusuku ngisuke ngenzani uthi nje kwaku obvious ukuthi ngempela angisekho normal angilali nje ubuthongo normally ngihlezi ngikhathele sengize usengazaca usengizacile uthi hayi kuhamba isikhathi ke alentuzeke uthi umhake ke insist ukuthi ngizohlala naye uthi lapha bavele banyanya kakhulu khona ke uthi bathi into yokuqala soyenza sizokuprotecta ukuthi uzomela uzohlala esontweni manje angeke usakwazi ukuthi uhlale kini because uma wakho siyambona ukuthi uyasiprovoke siyazama ngayo yonke indlela ukuthi ngoba usebenza kahle singamthinti but ubusy nathi lokho enakene nathi uthi ugel hayi I had a fight noma ke ngamtshela mina ngeke mina ngifuna ukufocus endabeni zesonto cela ukuhamba ngesontweni uthi hayi umama angeke ngihambe ngenkani yami ngesontweni kanti uzoyifighta lento uthi yabo umuntu kumele okay fighting sabathe uyazama ukuyivimba ngapho uyayifight wabathumelela amaphoyisa yabo umulwele nawe ingane yakho ukuthi hayibo ingane yakho ingaphi senkingeni uthi hayi bafetana kwathiwa kumhakho ngoba ijethula ithileki kumele ke ukuthi kube usuku lwakheki kumele simsuse endleleni and sasingakaze sicabanga ukuthi siyoke sidimande wena ukuthi wenze lento because we know ukuthi umndeni wakho uyawuthanda and lento besikwenzisana siyabona ukuthi uyayenza ngendlela but we cannot live nomuntu ofana noma wakho because uma wakho is one person uzogcina expose ukuthi kwenzakalani la esontweni usuke yongikhale ngimuncengo umfundisi ngithi Nkosi yami not my mother mfundisi noma kuthiwa yini nenza ngingenza noma yini yezwa kodwa nje manje ngalentuzanga uma wami uthi bethi hayi shuthi ke usuzodlulela ku stage esilandelayo ke okuyi stage la esesifuna khona igazi we want blood and for lokho ukuze protect uma wakho you have to pay ngegazi usiyo ngabona ukuthi okay as much as ngangihambe ngebama amalentuzana isidoda sabantu but lokho isidoda invela uthi lokho kwakunzima kodwa akufani because impilo yalo muntu ayiphindi ifane basuke sebesebenza ngakahle bafike befuna ukugain ipower ngale yonto leyo so uthi abantu abaningi uthola ukuthi umuntu ade right evedane nje ibe namabhadi izinto zakhe zibe emnyama abe bankrupt uthi ngoba basuke besebenzisa lezo zinto lezo uthi hayi kuthiwe ke ngoba ngenqamba wakho ke to protect your mom ngoba uyamthanda now we need blood uthi yabona ke lapho ke ila ngabona khona ukuthi abonayo manje ngisebenzela uDevil ngempela ke manje uthi ugela yabona ke lapho ke ngase ngenza kakhulu uthi sengiginqa imoto ngenzani uthi nje sengibhunyiwe lapha ya kule emkhathini ukuthi mina ayikho into ekuthiwa mangiyenzile ngingayenzi uthi hayi this one time ngagibela itaxi uthi mangibela etaxini kanti khona umama kushuthi okholiwe la etaxini because ngagibela as a passenger mangabe ngizoginqa nje itaxi ngizogibela nje ngibe ngathi ngipassenger and then bese kuba nesiphihli sengozi uthi like nginephihli ngiziphihli zami uthi bese kuba nesiphihli sengozi yabo uthi hayi shuthi ke this one time ke ngigibela kanti ngizogibela nomama powerful a prayerful woman umuntu othandazayo othi into abadilika idiliki uthi hayi mangene etaxini nje lo mama eqala engahlaliseki nje yabo elokho nje
guys ayigcwale le taxi sikhuleke uthi ngixayisa lo mama uthi ngihlele emva kwakhe shuthi nje ngiyamsinda or something angazi uthi nje lo mama lokho engahlalisekile umama uthi ngisabathe hayi umama akangizwa yezwa yini uthi ugele hayibona umama akangifili yezwa uthi hayi asesuka lapha athi umama before le taxi isuke ngicela sikhuleke uthi yazi khona abantu ababengamthathi serious ngangibuka la eTexini ukuthi khona abase side la mvele ngazi ukuthi yabo kube kuthiwa ngihamba nalaba kuphela empilo bengizoyinqoba uthi umama ngicela sikhuleke uthi bethandaze uthi before isuka itaxi ethi umama ngicela ukukhulekela wena ngqo uthe sho kimi uthi ugele ngithi angizwanga uthi ethi ngithi ngicela ukukhulekela wena ngqo uthathi lo mama lona uthi angikhuleka akazi ke noma ngathi umuntu futhi ophinde ebone because uthi wavele wakhuluma umuntu owazi kahle sonke story uthathi lo mama wena ngani usebenzela usathane uthi bonke abantu sebengikhiphela amehlo kuthiwa akashawe akakhishwe eTexini uthathi lo mama ngingamshayi but uyazazi ukuthi yena ngoba la uzokwiza uthi kushubeke manje renki uthi nje kuthiwa hayi into okubulawa lena wena uthi ugeli bengishubisele abantu eTexini uthi hayi lo mama lo uthi noma lima ngabe mhlawumbe ngingena kwi-risk bayakwazi ukungikhipha labantu laba engisuke ngisebenzisana nabo but that's why lo mfana lokho ethi uhleze khona uthi ngalelo langa bethi bayazama hayi umama ebashise uthi sishe esithandaza umama esho fire enzene encenga wonke umuntu la eTexini thiwa kukhuleke uthi to a point la engavele ngaquleka khona ngazi kwenzakala ngavele ngaba blank uthi ngakhuleka uthi bakhuleka ngaphaphama uthi bengabe ngiphaphama avidane lo mama lo athi ucela ukuthi kushiswe ikhandlela yezwa kutholakala uthi yangakusahamba itaxi abantu ababejahile behlaka abanye bangene kwamanye ama-taxi kodwa uthi nje kwaba nje uthi into yaba isini nje le nto uthi hayi ngakale nto usakeke kwakhuleka uthi lo mama lona ke wavedane uthi tatale ukuthi kwangayona irank yabo enkulu edumile nani uthi kodwa nje le nto ayizotrenda ngangizotrenda nje uthi hayi akhuleke lo mama akhuleka mase ucela into ezikhandlela nespoon yezwa athi lengane inomaka kaSathane uthi abantu babengamkholwa abanye yabo but the moment esesho njalo uthi wathi lengane inomaka kaSathane uthi wangiphenya la engafakwa khona umaka yezwa uthi awushise ngespoon uthi yabo ngenkathi ewushisa ngizwe ngathi bayakhala bonke labantu esisebenza nabo yezwa bayahayiza bayakhala uthi ushise ethi ngegama lika Jesu uthi ushise uthi hayi maseke kuze kube ngathi ukuthi damu bese abantu nje asisahambi ngale taxi sethi mama hayi hambani ngeke sanenza kalutho akasenamandla uthi kuthiwe nje lutho asisahambe nale gane uthi hla uthi bengangishaya because abanye bebethi akashawa akabulawe yabona nani esho lo mama ukuthi ningambulali akasizwe yabo bonke bevuma ukuthi ingane akumele isizwe ngoba naye akayithandeli yabo nje uthi nje lo mama kwangathi uyaboniswa usugela hayi ngihambe uthi nami ngizwe ngathi khona esukayo yezwa uthi nje ngizwe ukuthi hayibo ngaze nga free ukubona makhona into esukayo kuwena emahlombe uthi hayi ngihambeke uthi mengihamba mangithi ngiyabuya ekhaya vele ngibuya uma useshonile uthi hawu uma useshone kanjani uvedane wawa nje waphuma igazi ngamakhala yabo ngenkathi bemenza zonke lezi zinto ngala uma wakho uyashona ngala ugeli nje ingitshene nje inhliziyo ukuthi this has got everything to do with labantu laba uthi ngiye kulomfundisi ngiyomconfront ngitshela mfethu usuyigqobe emsileni ke manje kukho konke ngikwenze konke obukufuna kanti yini athi naye akazi ucabanga ukuthi mistake engiyenzile leyo ukuthi nilentuze leyo ukuthi ngibanjwe emphakathini because leyo nto leyo cishe ababulaleli lentuzane yabo angazini lento yabo ke leyo covenant yabo engabe covenant engabe yini uthi ugeli ngisho ngithi mina ngeke uthi ethi bele behambi uthi that day umayishonile njalo lele emangcwabeni ebusuku befike futhi bezongilanda as usual ngendlela okwenzeka ngayo uthi mangifika ngibone another boss uthi the boss of the bosses uthi boza yamabhoza
uthi ngifike mangifika ke laphayana ke fike ke engitshene ukuthi yene ngilentuzile ngimbafeyilile mina, the fact ukuthi nje khona umuntu ongibambile, and then that's why bebelentuza that's why uma eshonile ubulawe yimi, ngoba izenzo zami mina ngenkathi ngilele ngasacrifice ngoma wami ukuthi whenever mangibheda uma wami uzoshona ngosuku nje engiyobanjwa ngalo umama uzoshona. Uthi ngithi ngasacrifice nini mina, uthi bese yini that day uqala nje ukuzohlangana naso uzovuka unophawu wayikhulumela wena wathi uma wakho umuntu onikela ngayo ukuthi mangabe nje uyibhedisile yonke lento uma wakhe kumele simthathe. USugeli yongivela ngibona ukuthi hayi ngiyabona lento engiyona naye engangibhenefit ngalutho ngathi ngibalela inkinga, uthi bemtshele kubethi i-task yakho ke leyo yokugcina uzoyiprova ngayo because you still got amanye ama-family members. Khona umfundisi o-powerful and usimise kabi yena osinyisa yabo masingathola yena sobe siqedile nge-South Africa. USugeli ngibhedane nje yabo ngine-stress mina, kodwa manje nginako ukuthi uma ushonile but nginako ukuthi phela manje sengikule lento yabo. Hayi uthi beqale kabusha ke bemfake lento ke, uthi nje bave khona abakulalisa ngayo uthi walala ke bamfaka lelo phawu labo ke lo mama wayeseshisile. Uthi hayi ngibuyele ekhaya, mangibuyele ekhaya kube nomali kubuye ukuthi uma ukanje besho kubethi the next day kumele eyodila nalomfundisi. Uthi that next day phela nami ngiyaba kumasense zami uthi ngiguqe ngithandaze ngithi uNkulunkulu ngiyacela ungisize because that night kwakumele ehambe eyobulala lo mfundisi nje nefamily yakhe yonke. Uthi ngithi uNkulunkulu ngicela ungisize, angisayithandi lento and uyimanje uma uleli emathuni emakhazeni mina ngizokwenza izinto ekanje yabo. Uthi nje ingilimaze lento yokushona kaMayezo. Uthi while I'm on my senses ngivele ngihambe, uthi ngikhumbule lento abayishilo ukuthi lo mfundisi upowerful and uyena yedwa umuntu obamise kabi la eSouth Africa yonke jikelele. Uthi ngivele ngithi ko-4-5 vele uma useshonile fork, uthi ngivedane ngihambe ngiyimina ngiye ka lo mfundisi. Uthi ngifike ngikhulume naye ngimhlase phansi mfethu baba uyithemba lami lokugcina, namhlanje ngiqashiwe ngi-on duty ukuthi kumele ngizokubulala nomndeni wakho. Uthi ngiconfess yezwa, uthi ngisho ukuthi namhlanje ebusuku kumele ngizoqeda ngawe nomndeni wakho, kodwa manje ngisenkingeni ukuthi ngilahlekelwe umzali wami and angikwazi nanokuthi ngimzilele kahle uma wami because uma wami apparently kuthiwa ukufa kwakhe kusezandleni zami. Uthi ngimxoxe sonke isitori umfundisi. Uthi akakhulekanga kanje umfundisi, uthi wangikhulekela uthi ngadisclose yonke into nokuthi ngalentuzwa kuphi yabo lento le ukuthi ngashiswa kuphi kanjani. Uthi angikhulekela ayishise leyo nto leyo naye ayishise. Apparently babemsebenzisela ikhandlela nespoon to burn that thing. Uthi bayishise kuze kube uthi nginesibazi sokusha nje la ngangidothe khona lento. Uthi ayishise, uthi umfundisi methandaza ngizwe ngibezwe bikhala ngibabona bayasha bayaphela yabo. Uthi ebashisa umfundisi uthi ngiquleke futhi njengasekuqala simangiquleka mangiphaphama nje sekuyimi ngiyazizwa ke manje ukuthi yimi. Uthi hayi umfundisi ke angikhulekelele into eyichibi yabo, athi cela ukuthi mase ngilala namhlanje ebusuku ngisebenzise leyo nto nje njalo ngiphela ngibuye ngizolanda enyabo. Uthi ngicokutshela singabagcina lapho. Uthi ehene isonto labo ngezwe ngendaba kuthiwa selithuthile. Uthi akaze ngiphinde ngibabone, akaze bephinde bengihluphe. Uthi nje abezi nje abasondele eduze kwami. Uthi manje angazi ukuthi kwenzakalani noma mhlawumbe umfundisi wabanqoba babona ukuthi ungaphezulu kwamandla abo. Uthi nje angazi, I've got no context nabo, abazami nokungizama nama uthi nje ngamanzi engawane komfundisi ngawafafazela uthi yaphela kanjalo ke inkinga yami.